Okay? So the government of God. But anyway, salamat dahil kayo sa message, no? Sa atong mga alawit nung ang healing mag-start gid siya sa panahon nga mosalig ta. Kabantay mo makaygalaan nga nganong katong buta nga naglingkod dito sa daplin, nagtawag na siya katulong ay pa sa gipaminaw ni Jesus. Sa atuwa ang mga doctor, isay doctors diri, mga doctor, no? Bisan og walay pagsalig ato ang dawaton. Kay nga naman wa man ta kabasa sa ilang kasing-kasing. But Jesus knows the heart sa matagusan nato. Ikatulo pa ang pagtawag, gitan-aw pa ni Jesus kung kining tawhana aduna ba siya pagsalig. Sa dihang naayo siya, giingnan ni Jesus tungod sa imong pagtuo, naayo ka. The same with us today, my friend. Naay healing basta mosalig ka sa atong Savior nga mao si Jesus Christ. So, what's really the government of God? So, kini siyang subject is the government of God is the law of love. Is the law of love. Now, we would understand what's really the government of God, which is the law of love. Okay? So, sorry, duha itong bantayan ani. Ang kini nga subject, about ani nga subject is dealing the nature of God's government. Number 2, how Satan destroys the government of God. Number 3, misrepresentation of the character of God in two extreme views. Number 5, God wants to manifest His character of love, of service unto us. Okay? Madayon na to. What's the meaning of government? Kini siya nga meaning is gikan sa Noah's Dictionary. Dili ni siya sa Merriam. Pwede gyapon niyo tan-awon ang meaning sa Merriam, no? So sa Noah's Dictionary mao ni siya ang ginagamit nga dictionary sa mga pioneers sa Seventh-day Adventists. Okay? The word government means direction, regulation, control, restraint, no? Number 2, the exercise of authority. Wala siya. Number 3, the exercise of authority by a parent of householder. So when we say about the government, mao ni siya ang government sa heaven and earth, and it is also the government inside of the same government sa church and the government sa atong matag-usa ka family. So we need this government, this kind of government, the law of love. So kung ma-exist ni sa ato ang family, is mo exist po ni siya sa church, at mo exist po ni siya sa community. So if we have this government in heaven, okay? So look at the colored no nga kwan. Let the family, no, let family government be like that of our heavenly Father, mild, gentle, and affectionate. So mao na itong gikinahanglan nga government dili sa world kay kulang na. So, number 4, the system of polity in a state, the form of fundamental rules and principles. So, mao na siya. So, bisan sa atong panimalay, kung wala gyud na rules, musugot og sa dili ang atong mga anak mahimo ginang barumbado. Kaya nga naman, ikasagdan man nato sila. So, naagi government bisan inside sa panimalay. Okay? Padayon ta, what is the foundation of God's government? There's a foundation of God's government, my friend. No? O kini siyang foundation, mao ni siya mga igalang. Let's continue. You have heard much in regard to the authority and sanctity of the law of the Ten Commandments. God is the author. No, God is the author of that law, which is the foundation of His government in heaven and on earth. So the government of God is the Ten Commandments. So according aning writing, basin matingala mo nga I use the writings of Mrs. Ellen White, no? Because as I said, I don't have my own understanding. I rely on law. I believe that many of us here believe that Sister Ellen White, she's a prophet, right? Because nana siya sa atuang questionnaire. But she said his work is more than the prophet. She is what? A messenger of God. More than ang iyang ginahimo kaysa prophet. So, unsay giingon diri? The law or the Ten Commandments is the foundation of God's government. Let's continue. Again, nara, that the law of love being the foundation of the government of God, the happiness of all intelligent beings depends upon their perfect accord with its great principles of righteousness. God desires from all His creatures the service of love. Service that springs from an appreciation of His character. He takes no pleasure in a forced obedience,
and to all He grants freedom of will, that they may render Him voluntarily service. Nay nangutana. Ingon siya, unsay kalainan sa nag-alagad nga napugos, nga nagtuman sa balaod, ug nag-alagad nga pinaagi sa gugma. What's the difference? Remember, sumala sa mabasa, dili madawat sa Ginoo ang napugos nga nag-obey. That's why, if the government of God is the Ten Commandments and it is a law of love, so therefore we will obey it by love. Same thing. Mura og mahadlok ta kay kung i-transgress nato ang law, mahatud ta sa 7 plagues, mahatud ta sa second death, which is dito sa fire. That's the reason why we will obey the law, and that is not acceptable of the Lord, because He needs your love, which is the love of God in you. Mao na ang gikinahanglan sa Ginoo mga higala. Okay, let's continue. In 1 John 4:18, unsay giingon diri? There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Because fear, what is fear? Hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Unsa kay mahitabo sa ato tan-awa gani? Kana bitong nag-obey lang ta tungod kay, I'm sorry no to tell you this, because sometimes daghan nagpabaptize because of the 7 plagues. But kung mawala na gay, mahupas na gani ang 7 plagues nga understanding, nga fear ang nag-motivate sa usa ka tawo, dili love ang obedience niya, what will happen? Muhawa ar dayon siya diretso sa pag-alagad. Tungod kay is, man day kayo, dugay pa magkayo, no? But mao na nga dili fear atong ipamotivate sa atong pag-alagad sa Ginoo, kun dili ang love. Kay maura na siya ang rason nga makapadayon ta. 1 Corinthians 13, unsay gingon diha? Love endureth. So therefore, if we don't have that love from the Lord, dili gid ta kalahutay og obey sa law of God. Even the smallest instruction of the Lord, it's hard for us to do. Why? Ngano dili nato ma-recognize ang mga ginagmayng butang because wa nato nasabtan ang iyang love. Have you understand sa atong lesson nga the literal and the symbolical understanding of the circumcision? The first nga ato i-circumcise before mo appear, ang kining ato ang lifestyle makagalaan, living nato every day, is we need to circumcise first our heart. If our hearts is not yet broken by the love of God, wa pa na melt sa love of God, stiff, gahi pagyapon ta, stubborn gyapon ta makagalaan. Kay ngano man rebelde ni atong kinaya as we have observed, no? Our nature itself can't obey the law. No? Mao nagiingon ni Paul sa Romans chapter 8 verse 7. Unsay giingon ni Paul diha? The carnal mind is enmity against God, and it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Bisan pag unsaon nato paningkamot in our own nature, in our own strength, we can't obey the law. So therefore, we need first the circumcision of the heart, as the prayer of David in Psalms. Unsa na adap makita? Psalms 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Because the problem that we have is not what we did. The problem that we have is what is inside our heart. If you will read Step to Christ page 18, our heart is evil. Kung asa ta nahulog, di ta kahawaan na. That's the reason why Christ died on the cross. And that is the manifestation of God's love. 1 John 4:9. No? Diha makita makaigalaan nga napadayag ang gugma sa Father by the death of His Son on the cross. And you know what's the purpose of God, Christ's death on the cross? Perting daghana. Because number 1, we can obey the law. And we need to be reconciled because we are separated by the Father through our sin. So, and we can obey the law. Romans chapter 8, no? That's why we need the love of God. We need His righteousness. That's the graces. The relation between the law and the grace. We need the grace in order for us to obey the law. If we don't have this grace, we can't obey the law. No? Mao nagingon sa Acts of the Apostles 3:9-3. Not that but that by the grace of God, we can obey the law of the Lord. Even how difficult kana siya matuman na nato. That's why Jesus Christ said, and through David, He said in Psalms 40 verse 8, kung saan gingon?
I delight to do thy will. The question now is, samtang nag-obey ta sa law of God, are we happy? Or it is a burden to us because we depend on ourselves, right? We are trying to obey the law in our strength. That's the big problem. We're not trusting the righteousness of the Lord in us. We're not trusting His grace, His strength, everything, because everything to us is not ours. It is of God. So therefore, we can do nothing without Him. John 15 verse 5. We need to connect always to the vine. Nga mao si Jesus Christ. Okay? So, think about this verse mga kaibigan. So how to acquire that love? How to acquire? You know what? That love is the last process of our sanctification process in Peter's letter. No, sa 2 Peter chapter 1. Na diyan, no, sa Peter's letter, faith nag-start, mag-end sa love. Pero mao ni siya ang last. No? Mao nang ato ni siya ang maisgutan. So, the law of love divided into two. Matthew 28:22, verse 27 and 40. Ingon diri makaigalaan, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Why all? When He gave all heaven para maluwas ta, the same thing, ang response makaigalaan, all gyapon ang atong ibalik. He gave all through His Son, Jesus Christ. If you will read the commentary of Sister Ellen White about kung si Christ nakasala makaigalaan sa iyang trials diri sa earth, bungkag ang universe. Why? Siya ang gihatag niya ang tanan. Muga gihibutang og risgo makaigalaan ang langit ug ang yuta sa pagpuyo ni Christ diri sa earth. Grabe makaigalaan. That's why all thy heart. Why all thy heart? Ang ato bang affection tanan ba sa Ginoo? Or ang atong affection divided sa world o sa Ginoo? Mao ni ang problem nato makaigalaan. All ang gi-require sa Ginoo. Atong affection, no? 1 John chapter 2, verse 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Conditional ang love sa Ginoo. But when He gave His Son, akong unconditional lang siya magagawa because we never asked a Savior. But He gave His Son without our consent. Mao na diya ang unconditional. But once the message of love moabot na sa atua, but if we will not receive, unconditional ang love makaigalan. It requires all your life. Mao na ang gipangayat sa Ginoo. And then with all your soul. Happy ba ta sa pag-atiman sa atuang kalag? Nga gi-entrust sa Ginoo sa ato. Or always nato ina-defile ang atuang kalag. Atong pagkinabuhi, bilar permi, atong pagkaon, mahatod sa atong balatian, soul nato, all makikala ang gi-require sa Ginoo. That's the reason why there's a lot of messages through our messenger, Sister Ellen White, nga wala po nag-claim ni Sister Ellen White ang yung message. It is from the Lord. Directly given unto her. So therefore, para one mind ta, one faith, one truth nga itong dadon sa kalibutan, we will read the writings of Mrs. Ellen White. Okay? So, on these two commands, thou shalt love thy neighbor as thyself. Gisinaan nato atong kaugalingon, ginapakaon nato atong kaugalingon, ginapasulod nato ang kita kung mas stranger ta at imanon ta, ginapalangga nato atong kaugalingon, ginapahigda nato sa gwapo kay nga puloy-anan, but if there's someone will come unto us in our home, dili nato kaya patulugon sa atong puti kayo nga vision. Giunsa nato paghigugma makaigalan ang atong neighbor. Remember nga mauna di ta diri under ta karon sa investigative judgment. If you will read Great Controversy chapter 28, nga mahukman ta sa atong pagpabaya sa mga tawo nga nanginahanglan. Mind this, my friend. Naata karon sa tibangan kung ang ayan bata mukuyo ni manifest ba ni ang love sa atua, ang law of love sa heaven, nga which is the government of heaven, ni manifest ba ni sa atuang family, sa atuang church ug sa atuang community. My friend, mind this. On these two commandments hang all the law and the prophets. Why? Romans 13 verse 8. Sige mo diya, therefore, love is the fulfilling of the law. If we have that love, which is the love, not your love, because our love is, unsa man tong love? Eros, philia, but the love of God is agape. So therefore, we need the love of God nga different sa atua.
We need to ask it from the Lord day by day. Kaya ba nato i-give up ang naa sa atuwa? Just like Paul, usa ka Parisiyo, pero mahimo na unta siyang Sanhedrin, pero ninaog nahimong apostoles, nahimong servants. Kaya ba nato na makaigalaan? The love of the Lord is, unsa man, mulab sa enemy. The love of the Lord, mulab bisan sa mga pinakaubos. Christ came on earth, dili ra ba sa mga dato? Christ came sa mga pobre, sa mga alaot. Read, no? Luke chapter 4, verse 18. Gi-anoint siya through the Holy Spirit to blaze sa mga nanginahanglan. Ang mga rich, kinsa to, si Sakyo, no? Na-amaze ra to siya, na-attract ra to siya sa love sa Ginoo through Christ. No? Na-attract siya, no? Mao nang gihatag niya ang katunga niya nga kabtangan sa work sa Ginoo. Kina-attract siya. Sa mga dato na-convert ra to tungod sa ilang kakakita nga miracle. But pobre ang giuna ni Christ, dili ang mga dato. Okay? So look at this. The law is the transcript of his character. No? So his law is a transcript of his own character, and it is the standard of all character. Standard. No, mao na siya ang gikinahanglan nato. What is the character of God? It's the character of love, and the foundation of this is the mercy and justice. Look at this. We will read. Justice and mercy are the foundation of the law and the government of God. So connect, no? First, the Ten Commandments is the law of love, and the law of love is the character of God, which is his transcript of his character, and then the character of love is the mercy composed of, ayang foundation is justice and mercy. So how we understand justice and mercy? Okay? Let's continue. Yes. Okay? Kung sa giingon diri sa sulat si Sister Ellen White, kanata ng mga reference na sa ubos ng Sister Ellen White ni. The rainbow encircling the throne represent the combined power of mercy and justice. Di ba sa throne of God na ay rainbow? Represent na siya sa mercy and justice. It is not justice alone that is to be maintained, but for this would eclipse the glory of the rainbow of promise above the throne. Man could see only the penalty of the law. Where there no justice, no penalty. There would be no stability to the government of God. So kung justice ra pud makaigalaan matabunan ang mercy, dili siya pwede balanse gyud. Sa dihang nag-exist ang mercy, nag-exist pud ang justice. Pag nag-exist ang justice, nag-exist pud ang mercy. Inaanak ka gwapo ang character sa atong Ginoo nga kikinahanglan nato nga pangayoon sa iya para mo manifest sa ato. Tanawa gani kay kung walay justice makaigan, walay penalty. Usay pulo sa justice, no? Unya dili pod mapadayunon ang government sa Ginoo, which is the law of love. Kung walay justice ug mercy. Okay, let's continue. Medyo taas atong basahon, no? Ingon diri. Maklaro ra ba? O ikid kay maklaro. So sa heaven, si Christ atong example. Ingon diri, Christ came to give to the world an example of what perfect humanity might be when united with divinity. He presented to the world a new phase of greatness in his exhibition of mercy, compassion, and love. He gave to men a new interpretation of God as head of humanity. As head of humanity, Christ, he taught men lessons in the science of divine government. That's the reason why Christ came on earth. Okay, kaya tungod sa Old Testament, ang kakakita sa mga tao is tyrant ang Ginoo. Read gani sa Old Testament. Grabe ang patay, no? Lapas lang ng balaod gamay patay. But Christ came on earth para ipakita niya ang science, no? Divine government of God. So unsa ang divine government of God? Whereby he revealed the righteousness of the reconciliation of mercy and justice. The reconciliation of mercy and justice did not involve any compromise with sin. Mind this, my friend. But ang kalainan sa government sa earth, automatically pag makasala ka, diretso ka ikulong. But the government of God, no, is lahi. God gave you probationary time nga diri mahulma ang gitawag og the character of love. Diri karon sa probationary time. Nawala na ba ang selfishness sa tuwa? Nga mao atong pinakadagkong kalaban. Unsay giingon diri makaigalaan? But by giving to its divine attribute, it is ordained. Kuyaw kay ni makaigalaan. Grabe ka kuyaw ang character sa Ginoo. Tanawa gud. Mercy could be exercised
in the punishment of sinful, impenitent man without destroying its clemency or forfeiting its compassion character. Grabe, no? Kung sa Bisaya pa magiglan ang kaluoy sa Ginoo, mubuhat siya sa pagpunish o silot sa makasasala ang katong dili mangayo pasaylo, impenitent. Wala ka pa nga pasaylo nga tao. Nga wala niya giguba iyahang batasan nga merciful. Grabe, lahi man ta mo patay. Kaya nga no, kung kita mo patay, mukagot man atong ipon. Nay apil kasuko. But when God execute justice, wala na usab ang iyang love. Mao nang makita nato diri karon nga bisan ang pag-end niya sa life sa wicked, still salvation of mercy na sa mga dautan. Wow! No? Salvation, ang buot pa sa salvation is end na sila kaysa mag-suffer sila nga magsigig pa kasala. Mauna kagwapo ang character sa Ginoo. And justice, grabe po. And justice could be exercised in forgiving the repenting transgressor without violating his integrity. Grabe mga kaibigan. Ang iya pong justisya mo exercise po og pagpasaylo sa makasasala nga wala niya gilapas ang iyahang integridad. Amazing. What kind of character is that? And the government of the Lord. No? Okay, let's continue. Look at this. The plea may be made that a loving father would not see his children suffering the punishment of God by fire while he had the power to relieve them. Tanawa, nain ang hangyo, no? Something like nain ang hangyo. Ingon siya nga, dili ba day mahimo sa father no nga? Ang tao nga naglangoy-langoy sa kalayo nga iyang i-rescue gikan sa kalayo, di na niya mahimo. Sa iyang pagkahigugmaon nga father, di ba na niya mahimo? Nahara ang plea. Pero ang say gingon makaigalaan. But God would, for the good of His subjects and for their safety, punish the transgressor. Iyahag yung punishan. Kaya nga naman, God does not work on the plan of man. Ayaw pagunahuna nga naatay plano ug maunay buhaton sa Ginoo. Kung dili ang tanan nga nahitabo kanato karon, isubmit nato atong kaugalingon nga kini tanan plano sa Ginoo. Kung mag-suffer ka katong nagkuan ganina, kung mag-antos ka, makaigalaan maunay plano sa Ginoo. Just like Job, no? Just like Joseph. Just like the people of the Lord nga gi-captive from padulong sa Babylon. Naipurpose ang Ginoo. Kaya nga naman, ang tao makaigalaan ang fallen nature kinahanglan disiplinaon. No? Okay? Ang sige ingon diri, Noah would have displeased God to have drawn. I'm sorry, so wala din ako laban. Ingon diri makaigalaan, He can do infinite justice that man has no right to do before his fellow men. Mao na nga watay katungod. Naihimoon ang Ginoo nga watay katungod nga mohimuon. Kay nganuman ang sige ingon diri infinite justice. Ato ang justice makaigalaan very limited. Ang sige ingon diri, Noah would have displeased God to have drawn one of his scoffers and mockers that harassed him. But God drove the vast universe. Dili mahimo ni Noah makaigalaan kung naasay gipatay atong nagmak sa iya, nagdaot sa iya, nagbiay-biay sa iya. Di niya mahimaya ang Dios. Pero kung sa gihimo sa Ginoo, gilunupan niya ang tibuok kalibutan. Grabe no? Pero lahi ang character sa Ginoo. Tanawa. He who made the world and formed man to dwell upon the earth has an unlimited control over all the works of his hands, and it is his right to do as he pleases. Mind this, with the word of his hands, man has no right to say to his maker, "Why doest thou thus?" There is no injustice in his character. So wala gyud tay ika-question sa batasan sa Ginoo mga igana. Okay, I'm sorry. No? Wa tay katungod, no? Wala gyud tay ikasulti sa Ginoo. Kung unsay buhaton sa Ginoo ato, accept din nato mga igana. Wa tay katungod sa pag-question sa atong maker. Okay? Padayon. We are not to regard God as to punish, waiting to punish the sinner for his sin. Di na to bitaw pareha sa ato ang bantay lang na akong anak karon. Nagpabadlong na buka, inigabot ni mo karon, bantay lang ka. Dili na atong Ginoo. Ang Ginoo makaigalaan, samtang makashow pa siya love, samtang wa pa nahuman ang probationary time, He will show love. Love. Because God will love His enemies. Mao na ang kalainan sa love sa Ginoo. Pero na-end, anak, sa panahon nga di na ito dawaton ang iyang love, ang iyang mercy. Just like for example, sa panahon ni Noah, di ba, 120 nagwali si Noah. Wala gi-receive sa mga katawhan. Nisulod na lang silang Noah, katapusan, imon bagid si Noah, sulod na mo. Wa gyapon ni sulod.
Nagsiraan sa angel, pagsira sa angel, dayon ang mga tao naghilak na, nagsugod nagkuan, tinuod ay ang giingon ninuwa. Niingon din dito, sa komentaryo sa Siag White, if you will read Patriarchs and Prophet, niingon dito, kung aduna lang daw usa ka oras nga maghinulsol sila, ilang buhaton. But niingon dito, it's too late. The same with us. Ay hapabata, i-give up na to everything that we have, nga close na itong probation, natimbang na ta dito sa investigative judgment nga we are not qualified na musulod sa heaven. As long as we have strength, as long as naginhawa pa ka, give it unto the Lord. We need nga ma-rooted and grounded ta in love. Because only love nga maka-endure ta. Remember, we are now facing sa crisis. All the prophecy in Matthew 24 fulfilling sa atong panahon karon. And dili nato ni acquire fear, no? Pag fear gani matagalan, wala gid nato nasabtan ang gugma sa Ginoo, magdali-dali ka na nga panahon. Wa ka kabalo unsay buhaton nimo. But if we have that love, the love of the Lord, no? Manang love casted out fear. In anak ka gwapo makigalan if you will understand really the government of God, which is the law of love. Tanawa, the sinner brings the punishment upon himself. Galatians 6:7, kung unsa ang imong gitanong, maupod ang imong animo. Every act of transgression reacts upon the sinner, works in him a change of character, and makes it more easy for him to transgress again. Mind this, my friend. Kung magbuhat tawag sala karon, kasulay man gid mo ani. Kana bitaw magbuhat kag sala, ganahan na pud kag buhat og another na sala. Gawas lang kung nay sala nga wa nato gi-consider nga sala. Like for example, masuko ra tag kalit wala hinungdan, ayaw nag-i-take nga di na siya sala. That is sin. No, kana mo gawas ra sa atong mind nga mag-think tag evil, that is sin. Pero atong gi-recognize nga sin is only the transgression of the law nga dayag nga makita, at that kanang understanding is the same with the Pharisee. Pero wa nila nakita ang sala nila individually. We have sin inside of our hearts. No, nga mao'y pinakadako nga problem, nga maong gagabuhat nato ang sala day by day. By choosing to sin, men separate themselves from God, cut themselves off from the channel of blessing, and the sure result is ruin and death. Sa dihang pilion nato ang sala, magkagalan, nabulag ta sa Father. No? Isaiah 59 verse 2. So, bulag ta sa Ginoo, and then automatically ang result mo resulta na siya. Pero the good thing when God executes judgment, look at this, my friend. God does not desire the destruction of any. Wa gyud say handom anak. Kita ganahan man ta mo destroy, di ba? Pero ang Ginoo wala siya desire anak. No? God does not desire the destruction of any. Pero unsay giingon niya sa Ezekiel 33 verse 11. As I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked. Mind this. Kita makagalaan, makasumbag ta, makapasakit ta, malipay ta. Kabaan. Na-discuss siya. Kay iya manggihimo. Pero unsay giingon sa Ginoo? Love. Nakadungog mo kaniya to. Matthew chapter 5 verse 43 and 44. Nakadungog mo kaniya to. Nga higugmaan ninyo ang isig katao ninyo, apan dumti ninyo ang kaaway. Apan si ingon si Jesus, ako magaingon kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong kaaway. Dahil sa sumpay, panalangini sila nga nagtunglo kaninyo. So, grabe. Kita makigalaan pag once na atong nature. If we will not submit it unto the Lord, that we think nga okay ra ang atong pag-alagad, pero naaday tay mga sins nga atong ginabuhat nga wala nato gihimo nga sala. We think that it is enough to observe the law of the Lord, which is the fourth commandment. But we neglect kung unsa ang nasa law nga gihatag sa tuwa. Okay? I think atong dadon. So, mao ni siya. God's government was just. His law, perfect. Pero si Satan makigalan lahi ang government. Tanawa ang government ni Satan. Tanawa niya pagguba ang government sa Ginoo. Nara, Satan could use what God could not. Naay mahimo ang yawa nga dili mahimo sa Ginoo. Tanawa, flattery and deceit. Once in our government exists the flattery and deceit, there's a great problem. Remember, nga hinaot nga dili pariya ato sa government sa gawas. Nga gina-flatter nato ang member para mahimo tang
elder. Dili mo na mga igala, gina-flatter na to. Dili para sa government ingon ana. Taga kwarta, unsa pa gyud? Flatter pag ganaganahan buutan, just like sa kangkora. Iyang gusto ilugon ang government sa Ginoo pinaagi kang Moses. Iyang gipang flatter ang mga tawo nga mga buutan kayo mo. Kay si Moses ginabadlong man sila sa ilang sala. Gina-flatter ni Korah mga buutan man mo ko'y nakita nga kwan. Mao din tong mga tawo ni dapig kang Korah nga okay, atong himuon nga leader ipapuli nato si Korah. What happened? Sa dihang gusto the same nga government ang gidala ni Korah nga government sa heaven nga nahitabo kang Satan nga iyang gi-convince ang uban nga mga angels nga mosunod sa iyang gipang flatter, iyang gi-destroy ang government sa Ginoo which is the law of love, the justice and mercy mga kaigalaan. Okay? He had sought to falsify the word of God and had misrepresented his plan of government. Mauni ang gihimo ni Satan mga kaigalaan. Before the angels claiming that God was not just in laying laws and rules, no? Upon the inhabitants of heaven, that in requiring submission and obedience from His creatures, He was seeking merely the exaltation of Himself. Once gani makagalaan nga mo-flatter ka, gusto po nato nga i-flatter atong kaugalingon. That's the reality. That's the reality. Pag once nga ang tao gani, anyway, makagalang nature nato ni makasabot ta diretso. Nga sabton nato ang atong kinasuluran. If we are doing these things, nakapaymaya ba ta sa Ginoo? Kaya nga ang problem sa atong sa sulod. No? Gusto ko ta i-flatter. Ug mao na ang nahitabo kang Satan. Cruelty is satanic. Satan himself is the enemy who tempts man to sin and then destroys him if he can. Mao ni ang kalainan kang Satan. Kay bisan napata sa probationary time, gusto niya nga patyon ta para di ta ka repent. Mga kaigalaan. If Satan will destroy us through food, ma-destroy kita niya. Kaya nga naman, di man ta mapinugnanon. Pwede ta niya i-destroy ang mga higala. Ayaw gid nang ipasangil sa Ginoo nga higala. Tungod kay anihon nato kung unsa atong itanim. Pero mamatay man ta, pero kanang kabubuton sa Ginoo. Just like the death of the apostles, they died for the sake of the Lord. Gi-persecute sila because of the Lord. The same with us, no? Look at this. If permitted, He could sweep the entire race into His net, wherein not for the interposition of the divine power, not one son or daughter of Adam would escape. Mao gina ang motive o purpose ni Satan. Let's continue. Now the prince of darkness working through his agents represent God as a revengeful tyrant declaring that he plunges into hell all those who do not bless him and causes them ever to feel his wrath. Gawali ba ta ani? Kung gawali ta makagalaan nga the same sa ginahimo ni Satan, nga gaingon siya nga kung di mo mutuman sa balaod sa Ginoo, isunod gyud mo sa kalayo. We will not teach magagalaan sa end na. We will teach the people how to overcome sin. So that dili na siya moabot dito sa kalayo. Kaya, inaani makagalaan kamo di mo mutuman is it's a reality. Tinuod na siya makigala. Nga kung magilapason ta, itambog yun ta. But it seems like tyrant no nga pagkatudlo. We need to preach first. We need to teach first the love of God nga mo'y makapamel, nga mo'y maka-obey sa law para dili mapunish dito sa unahan. Remember, end na ang probation, ana, asa ang punishment. Nagbakasyon na kayo tag 1,000 years, right? Okay. While they suffer an unutterable anguish and wrath in the eternal flames, their Creator looks upon them with satisfaction. Iyang ipakita makagalaan. Kapantay mo ng Revelation na eternal fire, eternal anguish, no? Gi-correct na sa atong mga pioneers nga ang eternal diha dili na siya pwede kay contradict kay na siya sa character sa Ginoo. Mabitaw na ay hinluan ng heaven and new earth. Dip kung ato ka sa early writings para dili divided atong understanding, mato ka dito makagalaan. Ang kanang eternal is according lang na siya sa ato ang sin. Depende sa atong sin unsa ka kadugayan ta mamatay. Depende sa atong sin makigangwa nato gipangayo ang pasaylo. Okay, mao na ang gipakita nga doctrine, mao nang daghan kay gadalaan nga doctrine sa mga evangelical, mao ni siya makigalaan. Nga niabot sila sa punto, mao ni siya ang punto makigalaan
nga tanawa. Satan's doctrine destroying the image of God. Tanawa. The doctrine that the wicked dead are tormented with fire and brimstone in an eternally burning hell, that for the sins of the brief earthly life, they are to suffer tortures as long as God shall live. Grabe nga doctrine. Murag gakalipay ang Ginoo nga galantaw sa mga dautan nga naglangoy-langoy sa kalayo, nya masatisfy sa galantaw ana inana nga doctrine. Tungod ka ng eternal punishment diha sa Revelation. That for the padayon ta. So, a large class to whom the doctrine of eternal torment is revolting are driven to the opposite error. Mao na ang ipakita makigalan nga two opposite nga error. Tyrant po kay ang Ginoo po sa pikas is labing ra po kay nga Ginoo. Tanaw tong basahon. Pero lahi ang understanding sa mercy of justice sa government of God. Because He will give you a freedom of choice. Kung kana imong gipili, iya rang i-execute ang imong gipili. But still, ang iyang character wala na usab. Being merciful, being loving, is wala na siya na usab makigalan. Wala gani siya kalipay sa kamatayon sa dautan. Kung ibutang pa nato, pag-transfer sa pangalan nako dito sa gikan sa book of life to the book of death, gahilak pa akong maluluwas ana. Gahilak siya nga i-transfer kay ngano, di niya kabubuton. But ato man gipili. Di man pwede nga pili pugson ta sa Ginoo nga di kita ganahan kuyog langit. Mao na siya makigalan. Look at this. They see that the scripture represents God as a being of a love and compassion, and they cannot believe that He will consign His creatures to the fires of an eternally burning hell. Mao nang niabot nga doktrina makigalan, mao ni siya no nga niabot sila sa punto sa ilang doktrina nga opposite pud siya, nga grabe ka loving ang Ginoo. Unya niabot sila sa punto nga dili mahimo sa Ginoo nga ang mga dautan iitsan niya dito sa kalayo tungod sa iyang pagka-loving. Nganong naka-conclude sila ana? But holding that the soul is naturally immortal, they see no alternative but to conclude that all mankind will finally be saved. Mao na ang grabe ka contradiction nga doctrine na kailangan. Kay samtang naglangoy-langoy dito sa kalayo, eternal man to sila, immortal man ilang kalag. So finally, ang himuon sa Ginoo, luwason na lang sila tanan. So pero ang giingon sa Bible, isipon sila nga wala, mahimo silang abo. Isipon sila nga wala na exist. Kung magsubay ta sa dalan sa dautan, sa government, sa yawa mga kaigalaan, sa iyang teaching, sa iyang error, sa iyang deception, is mahanaw ta, nga giisip ta, nga wala na exist sa kalibutan. Okay? The true character of the usurper and his real object must be understood by all. He must have time to manifest himself by his wicked works. Mailhan rin mo na mga kaigalaan. Tungod sa iyang binuhatan ni Satan. If we are diligent nga mag-search sa scriptures, especially the writings of Ellen White, nga mas dili kay ta mag-list look understand sa Bible, no? Patriarchs and Prophets and Kings, Desire of Ages, Acts of the Apostles, and the Great Controversy. 5 major books ni Sister Ellen White, no? Mao nag-encourage ni Ted Wilson katong 2011 nga nahimo siyang president nga ipabasa ang Spirit of Prophecy. Okay? So, that's why nga God wants us to manifest His character of love. Nga mauni siya ang light nga mo shine sa tibuok kalibutan mga igalo. So mauni ang atong gikinahanglan, mauni siya ang subtopic na to, no? Kabalo naman ta sa parable of 10 virgin. Ang parable sa 10 virgin is naa siya gitawag og adunay 5 ka wise, 5 pud ka unwise. And then ang 5 ang pulo is aduna gid sila lamps. Aduna gid sila nakasuot gid sila og pangkasal. And then ang 5 foolish, ang 5 wise. And then, sa gingon diri, ang 5 walay oil. Wala sila nagdala extra nga oil, pero ang 5 nagdala sila enough nga oil. Dayon, pag-abot na sa bridegroom na inisinggit nga ang bridegroom mubalik na, then ang nahitabo dayon is, ang 5 nagita na sila kay wala na sila yung oil. Di na pagpasigan nila, oy. Mauno sila nga naglakaw na ang 5 kay nagpalit sa sila. Mga kaigalaan, karon ang pagpalit sa oil. Dili sa close of probation, dili sa panahon nga mobalik na ang bridegroom, kung dili karon sama sa gihimo sa wise. Kanang instruction sa ato sa Laodicean, we will accept that our condition being a Seventh-day Adventist is in the Laodicean condition. Naana siya, no? Sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 17, 18, 16, no? 16, 17, 18. Nga gi-instruction ng nga mupalit o unsa? Gold. Nga gi-purify na siya sa ang merchants, di ako basahin naman sa commentary,
represent Christ. Merchant, baligya siya faith and love. Ang represent sa gold is faith and love. Mao na akong gikinahanglan. Dili na to gikinahanglan nga dito na. No, it's too late, mga kaigalaan. Ma-develop lang ang love pag once i-exercise na to. Ayaw pa gunahuna, mga kaigalaan, nga ang love ma-develop kung di na to exercise. Ayaw ginag-i-care imong wife, di ba, biyaan ka na. Imong girlfriend, biyaan ka. So ang love, mahimo lang na siya ang exercise. Kung atong leksyon, mahimo ra to siyang reality. Kung i-try na to, og hatag, bisan gamay. Sunod, ganahan na kaghatag og dako. Sunod, tanan nga naana sa imuha. Tungod kay gahinam-anam, ipasabot sa Ginoo sa atua, pag once nga tikang tama kay gilang. Pero kung walay buhaton, walay mahimo ang Ginoo sa atua. Just like Aaron, sa pagtikang ni Aaron, na-open ang dagat. Kung wala ni tikang si Aaron, dili ma-open ang dagat, ang Red Sea. So, divine and human cooperation. Mao na itong gikinahanglan. Okay? Ang sa ingon, ang symbol and representation, dali na kayo nino? Ang two classes of watchers, katong foolish of wise, nagrepresento sila og mga profess to be waiting for their Lord. Second, ang lamps is nagrepresent siya of Word of God. Christ execution na siya. Number 3, the oil is a symbol of the Holy Spirit. And then, kay dirita sugod, ang two classes of watchers represent the two classes who profess to be waiting for their Lord. Ang class nga first is nagrepresent siya og foolish virgins are not hypocrites. Remember this, mind this. Dili ni sila Pharisee o character katong unwise nga virgin, katong foolish virgins. Remember, dili ni sila hypocrites. Kung hypocrites patama kay gilaan, the same sa character sa mga Pharisee is dili na bisan unwise ni sila, but still dili ni sila hipokrito. Tigpa karon ingnon. Tinud-anay ni sila nga nagalagad. Mind this. Padayon, tanawa, in the parable, all the 10 virgins went out to meet the bridegroom. All had lamps and vessels for oil. For a time there was a seen no difference between them. Remember, we are all Seventh-day Adventists. Kung tanawon, walay kalainan sa atwa. But we are representing these two kind of people nga gisgutan sa parable. So with the church that lives just before Christ's second coming, all heard the message of Christ's near approach and confidently expect His appearing, but as in the parable, so it is now. Kita tanan nag-expect nga mubalik si Jesus. Dili na nato ni ihatag sa mga evangelical. Ihatag nato ni sa ato ang mga Seventh-day Adventist. Asa man ta nag-represent ani? Kaning duha ka klase nga tawo mga kaibigan. Let's continue. The 10 virgins are watching in the evening of this earth history. All claim to be Christians. All have a call, a name, a lamp, and all profess to be doing God's service. Kitang tanan di pang tawag. Kitang tanan adunay pangalan sa church o sa heaven. Kita tanan adunay lamparahan. Kita nag-angkon nga katawhan sa Ginoo. Naghulat sa pagbalik ni Kristo. Pero ang 5 is dili sila makasulod sa langit na kaibigan. Okay? Next is the lamps represent the Word of God. Nana siya sa Psalms, atong dalion, no? So, both foolish and wise all had the truth and the vessels. The vessels, what is lacking makagalaan? Unsay kulang. Remember ha, ato ibutang. Naanatay, gipangtawag nato sa church, ikaduha, naanatay kamatuoran. Ikatulo is naanatay kalag, no? Ato ang vessels, atong kaugalingon. Pero unsay gikinahanglan sa Ginoo, unsay kulang sa ato. Mauni siya ang pinakaunod o pinaka-last makagalaan nga gikinahanglan nato. Let's read. What kind of vessels are meet for the master's use? Empty vessels. When we empty the soul of every defilement, we are ready for use. When mind and heart are worked by the Spirit, when self is dead. Kung sa giingon ni Paul, I die daily. Are we willing to die every day? Are we willing? Maugid ni ang problem nato. But ang invitation is always, pero depende nato kung musunod ta sa iya. Padayon ta makagilaan. Kaya nga naman, tarawa to whom God will work. The Lord works in His own way in order that men shall not lift themselves up in pride of intellect and take the credit and the glory to themselves. That's the reason why nga ang Ginoo mo work sa ato, dili kita mismo ang ga-work. Kay kung kita ang ga-work sa atong kaugalingon, what will happen?
mag-glorify nato atong kaugalingon og dili ang Ginoo. That's the big problem ang kagalaan. Basta atong mapadayta. The oil is a symbol of the Holy Spirit. Unsay giingon diri? Man are unready to they have no oil in their vessels with their lungs. They are destitute of the Holy Spirit. Naanatay pangalan, naanatay gitawag og vessels atong kaugalingon, naanatay kamatuoran. Pero kung nalayo ta sa balang espiritu nga nagamoy mag-work sa atoa, wala gyapon kapuslanan mga idol. Kaya nga naman, without the Spirit of God, a knowledge of His Word is of no avail. Kani kung naakoy kamatuoran. Pero kung wala ang balang espiritu, wala gyapon pulos na kay balo. The theory of truth and accompanied by the Holy Spirit cannot quicken the soul or sanctify the heart. Remember that God will be the one to change our heart. We're not the one to change our heart. We can change our heart. Create in me a clean heart, O God, is the prayer of the servant of the Lord, King David. The same with us. Nabati ba nato nga nothing ta everyday? Or gibati nato nga balaan na ta kay dugay na ta inalagad? No, that's not the requirements. Kaya nga no, daghan maluwas nga bago pa sila nagalagad sa Ginoo. Mga Katoliko, musulod sa Seventh-day Adventist, maluwas sila kay Ginoo. Unsa magay kulang magagalaan? They have a regard for the truth. They have advocated the truth. They are attracted to those who believe the truth, but they have not yielded themselves to the Holy Spirit working. Because we are trying to do the work of the Lord in us. And that's the big problem. Supposed to be the Holy Spirit. Isubmit din nato tanan sa Ginoo. Ilet nato ang Holy Spirit mo work sa ato para makalahutay ta. Kay pag once nga dili nato i-take nga not by might nor by power but by the Holy Spirit, hindi nato na i-take makagalaan, atong kaugalingon ang atong mahimaya. Musugot ka og sa dili. Pag once nga dako kay kag donation, dako kay ka og kanang dungog, mag-glorify gid nato atong kaugalingon. Are we willing to hid ourselves sa kang Kristo? Andam ba nato taguan ang atong kaugalingon nga si Christ ang mo-appear o dili atong kaugalingon? Mao nang nakaingon si Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, "For I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me." Kaya ba nato na makigalan nga itago sa iya nga siya ang nag-work sa ato og nakakinabuhi ita sa iyang pagtuo dili ato ang pagtuo? Ug nakakinabuhi ita sa iyang gugma og dili sa ato ang gugma mga higala. Okay? God's power alone can change the human heart and imbue it with the love of Christ. It's only the Spirit of the Lord. By implanting in these hearts the principle of His Word, the Holy Spirit develops in men the attributes of God. Remember, if the Holy Spirit will not work in our hearts, they give mausap ang atong mga kasing-kasing. Mind this, my friend. This is our big problem. Because still, we have the character of Satan, which is the self-exaltation or selfishness. And that's the big problem inside of our hearts. The word selfish. Because even the young children, naana sila nature ng pagka-selfish. They are doing sin, but they are innocent while doing sin. That's why we need to ask the Lord to cleanse our hearts day by day. Okay? Those who wait for the bridegroom's coming are to say to the people, "Behold our God." The last rays of merciful light, the last message of mercy to be given to the world is a revelation of His character of love. The children of God are to manifest His glory, which is His character. In their own life and character, they are to reveal what the grace of God has done for them. Wow! It's a very nice nga malipayon ka makagalan. You are happy while doing the work of the Lord because you know that God is working in you. Dili kita. Kung maluwas manggaling ta, that's why the redeemed ones, ang ilang crowns is ilang ibutang sa atubangan ni Christ because wala nila gi-credit ang good works sa ila. Always unto the Lord. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of Himself in His church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. And lami kayo magmubalik sa Ginoo makagalaan kung inigbalik niya is you're happy serving the Lord because you are not forced to obey His law, to do His will. Lami kayo makagalaan because you know nga ang Ephesians chapter 2 verse 13 nga He is working in us para sa pagpahimaya o pagpalipay sa iya. He's not the one, dili kita mag-work para mahimaya siya, but siya ang nag-work sa atua para mahimaya ang iyang kaugalingon, mapalipay na iyang kaugalingon.
God bless sa atong tanan, ug happy Sabbath. I hope so nga ang Ginoo nag-bless sa inyo nga starting today, we will heed ourselves sa kang Christ Jesus, nga we will work the will of the Lord, not to credit everything nga atong nahimo sa atong kaugalingon, but unto the Lord who died for us, who gave all para nga maluwas ta, and then in response, we will give all unto the Lord. God bless us all and happy Sabbath day.